Wengane zawethu impela ngeke uzukholwa njengoba ke sokuphutshuke inkulumo ephakathi kwasiqiniseko uMvelase negcukama ke Elisha. Bafowethu impela phamba siligibelelo lidaba ngicela banginibingelele kuyona ngimbuso CDM TV ngithi nje mosaqala ungane kuyona channel ake wenze kulungile uciphizo subscribe nayo notification bell khonzo sithola zonke izindaba ke shishayo nazo ezi3 nayo. Wengane zawethu impela ngeke uzukholwa njengoba ke sokusabelele phana ke enkundleni kuzoxhumana inkulumo ephakathi kwegcwama Elisha nomlandeli wakhe owaziwa kakhulu phana ku TikTok usiqiniseko uMvelase noma ke egadle njalo kuyena kukhuzana ke umvuka Mpongose. Bafowethu impela kuyona ke lenkulumo kubonakala phana usiqiniseko enikeza ke ama tips lona ke igcwama Elisha. Kanti ke wengane zakwethu impela nalo ke igcwama Elisha lizela khala lathi cha yabona ke wendoda manje na ke engazuthi sokwesikhathi lapho kona ke sokumele ugadwe khona. Kanti ke wengane zakwethu impela ke sokhumbula ukuthi ke kunezinsolo phana ke izinkundleni zokuxhumana zokuthi ke usiqiniseko uMvelase umlandeli ke wegcwama Elisha wathengwa ukuthi impela ke abhale ke hambe kumbi ke akhulume kabi ngayi ngokhuzana ke umvuka Mpongose. Bafowethu impela phamba sikhuluma kakhulu ke ngicela banginithulele yona ke le VN yabonani ngenizwele ndoda ngicela ukuthi lokhuze ngilinda mfowethu lompala mfowethu ngingaveli imigubho ningaveli imgijimise yabona amlinde mfowethu sifike mfowethu sithi kusemqaqwade yabona umuntu nje ngifuna semgwinye lapha eThekwini okay ngifuna semgwinye abuye ngakuthina bavela wayevele phela ngakuthina so sikwazi ukuthi manje kulento esicabangayo emcimbi eqondene nathi sibe nabo abantu mfowethu nathi abangobhuti yabona nje ngihlele kanjalo ingakho nje ngidedele lezi insizwa umshofo noShilisi ukuthi beye engomeni yakhe ukuthi sibe isikhimu esistrong ngapha yabona so ilokho manje isikhathi sokula vela sisekho ugazi sengihlwithile selingamnini ziningi izinto ezenzekile ezingibeka njengomuntu ivele oyilento edinga abantu so isikhathi sokulwa manje mina sisekho sekunje phela ngicuphe ikhala ukuthi la ngenze njani la ngenze njani ngabe usebenzile lapho ngabe usebenzile lo umuntu une network kakhulu uyamdinga impela ma uthi khona indlela impela uqinisa impela uqinise kuhle ngoba vele naye sike sathi ukukhuluma umuntu ongathi uzojampela ngapha eGoli ufuna ukuza ngapha eGoli khona into afuna ukuyenza ngapha eGoli so ngiyacabanga ukuthi kwakho ubudlelwano nomuntu ofana naloyo ngiyacabanga ukuthi kuzosebenzeka wendoda wendoda yabona manje mfowethu i9 selingatholakala noma yini manje kubi mfowethu kubi mfowethu kumele uthole ama bodyguard kubi mfowethu ngoba ngitshena ngeke vela mfowethu ukuthi unyaka nonyaka ngoba wathi abompeki khona kuzovela uthole ama bodyguard ndoda akwazi ukuyiqala manje lento kanje ngoba manje kodlule wenze nje uyabona wenze nje wahlolela ibhadi manje uyabona ukwazi nathi ukuthi ube nje